Ljudi, idealan video, znači sastavljamo golfa. Evo stavljamo znači sad ove hidropodizače i ove klackalice. Stavili smo diktum. Ide vam kompletan video na mom kanalu. Evo, gledajte sad, vidite kako ide, vidite sad, ovo je hidropodizač. Znači, evo ovako i vidite klackalica. Znači, ovo ide ovako, evo. I on ima neki svoj magnet i drži se. Evo ga. Evo hidropodizač. Op. Evo klackalica. Klackalica. Eto. Tako ide. Još koliko je fali tu? Koliko fali? 6. Okej. Op. 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 Znači još 1, 2. Još 2. Gdje sam preskočio? Molim. Moraš da zoveš u sred videa. No. Uj, uj. Op. Koliko mi je ostalo još minuta? Tu ti crvena linija ide. Koliko je još ostalo? Imaš me još, ne kunđaj. Da, ovako. Pomeri se, majko. Polako. Tu, gdje mi fali još? Eto, tu na kraj. I gore i dole. I ovdje. I... Gdje onaj VD spray? Evo ga ovdje. Sad ovako malo očistite. Okej. To je to.